suka lethe mabadla kamjokana ndaba ngenkashana kamenza mna sangameva namahlovo namandla ntangazathi ngifikela emsakazweni ngaphambili ukhosi FM ukhosi lobhebhu ngishomanani ngithi sikiya ngengoma elamike mina ngigama ngingulondani ngikupatyaza lemuntu ngento okuthi amsadla amahlabatholo njengale nto mpana lapha bamshela G-section suka uyasithola lapha ke ku 90.8 FM yona Africa tshotho ngithi ke #sikiya ngengoma njalo ngasabatho kusuka lebumbana ke ihora ke lesiyaka lolonyeko sokubumbana le ihora ke le 12 usungomnandi kakhulu lapha kakhuzana ethi umjolo lawo wasungomnandi kagatshena shoko mnandi ugatshena ethi hit after hit ethi bafana ngizonithengala ibhodlela wesingoma kamenzi lapha shoko mnandi umenza ethi chabo waphinda singoma kamraza ethi nje mayisuzu ngenzela buzazaza waphinda singoma mnandi kakhulu lapha ke kasikwelede lo izojenga manje ethi ke ikhala lami leli ngenziwa khona mnzo wami ngidlala nami nokuhlala napha nami uzophila ngalesikhathi kumsakazi Khosi FM Khosi lophiko uhlelo sikiya ngengoma nolondani upatshazela ngohlobo mangithi bathi ubathizela mangithizela uthi batsha awusuka madoda akacela usishayela lapha ke VN ke ingecela lapha ke ku 30 second ku 071613 6000 noma ngathi ke 666 7 utshela ukuthi ukiya ngengoma uye ukubi nendawo khumbula ukuthi khona ke zabakhethiweyo lapha ke ngo11 siphethe lapha kunkunzi wasiwa ke lapha ngokunzi kuzala nosibu wasiwa ngosibu kuzala ngokola ngempela ke lapha kunkunzi ke umasoja msisi usibusiso lo usibu simphiwe machosi ezabakhethiwe ngo11 ngisho kamnandi ke sikiya ngengoma ke namhlanje utshathela nobingelela mpatha kanti upathazela umuntu ngento yakhe sanibonani shehe kangamsulu kangayela house sanibonani